Blay pi berok sa channel junga ngadeng George Shadap. Bat ngadei Carollene Sawian. Kene gede ka video behind the scenes of jingrwai KYNJAH IA PHI. Jadi praktis sungi las lang hinang nagala ya. Te kasupport ni kumba entah sansni lusui ya praktis. Te katagal yang ngalak solusi ya di maka iwan setengah ni discuss nama ba masing pol doktor la alam kam penjari ni man ya keren dia sini kom ni tambah ide beliau bersatu bagi struktur ban keren sedang tegaya Nakaliang jangan rohoi kalau bersetemat ada practice session kejani sebab ni juga untuk kami jamit no kau akan buat kembiang yang kena jingrwai kalau jingrwai ruk keba setemat habat keba pensau melung terus ni tiba tiba ruk dan kita ke emotions kalau ni jingrwai kalau jero setemat haban ya discuss lang dan penilang we hanu ngidan kam hanu ngiduna hanu ngibiang di setelah kita bagi dan kita jeng sebut jengnya. Taman perkat nama kedai jingrwai kasih paru kedai kelab expert western ni kwa le no the confusion kumbanga bahasa le modeling tengah itu ini designer Bapak Wanphrang tengah design ni tengah discuss bagi kwa ban le design juri kwa ban kulai isi pun ya kwa juri juro ba ilas sebun kulisin ba nai design bangin pendekam video pemalang skin Kenapa? Tadi biasa tang. Dikasihin kebenaran ni bang ayat bang jalan bak buat Shadap sama ke kenat baru nama ba ilai berba Kyrshan bak minat belong ba anansin bak tunjuru iba dan sidon hakat talent mo ba ilong secret hakan no ba ilai hakan no ba kita
lek mo ya kan no habang don kam hang ni le hang no bang don kam do ila ba ban ikulor ban rap ikulor ban dan hang ta ban ai sim ya pat kun do ya king ba ko da come and sim slow see na pet ya kujingim jonga them don ma pi kanunga slow hi Sebenar ha ye dohin ba nado ba sedang ni for ni practice adu kita sini for ladap shooting te ilong bet bayarap ha agak-agak kalian mengaduna Kuat ban Kharbuli kong cuti ba pembelinya ka behind the scene ini selfie juru yo way vlog na Kyrshan Kharbuli yo piki bawa pynwan der tega video kuat ban Kharbuli shibun ya priba ro ta kam juru ya ini Lesibon Lesibon bada ifi kibayai I'm same but kibayai Kyrshan ini nak kapor sakapor tega jing 8 ke jang fi but ke jing I'm same ke jang fi mau kibang kalak ban la ini dengan lang Kumno
Yang aku boleh sibun duk ya hi Bak George ya i Sweetie Lakyang ya Carollene Sawian Bak Kiki Garret Bak Wanphrang bat kum duk ki ba aing dengan madan kayak hang ni mau bengilak punya pendap bika shooting ke Johnny boleh sibun Kublai. Kublai.